A vítam vás do našeho ďalšieho videa. Dneska reagujem na 7. part animácie od Romana 77. A on tu je so mnou. Dobrý deň. Kozelasu, nevieš do toho dať? Nie. Dobre. Ešte si musíme počkať. No. Tak. No už ide premiéra, aha. Let's go. Let's go. Vlastnejšie trošku. go. Ja neviem, či je toto, podozriem, že tam mám veľa chyb v tej animácii, tak neviem. Ospravedlňujem sa za vrzganie stoličky, budem sa snažiť nehýbať sa. No, tak to si vybavil presne. A fakt, to je dobré. Ľudia, fakt dúfam, že vidíte dačo. Bo keď nie, tak to Keď tu zase budeme reagovať, tak ja si prinesem stojan. Ja ho tu mám, len nelepí. Toto. A nie, to je ale iný. Ľudia, chápete, ja musím na silu toto, aby reagoval. No mŕtvý kána. Nahráva sa to? Prosím, nech sa to nahráva. Nahráva? Ja neviem, ako to zistím. Nahráva to. Okay. Teraz to už to nie... Dobre. Keď budem mať lepšie mobil, už si konečne to budem si môcť stiahnuť kapku. Mobil? Ako víš? Keď... Keď? Čo? 10 sekúnd. Jej. A skúsa nepozerať na mňa, ale na animáciu, prosím. Okej. Keď he's back. Good. Wow. Minulé časti ste videli. Kaboom. What the hell? What are you looking at? Huh? Are you deaf or something? Who are you looking at like that? Oh, rude man? I look at disappointment. What the? Do you know who you are talking to? Should I kill you? I'd like to see you try it. Okay, watch. Ty nepoznáš Dead Counter? Poznám. Wow. Boom. Kaboom. Wow. To je srdce, keď nevieš. Too easy. Jan. No toto som myslel. Však ja viem. No. Great. Poznáš? Počkaj, čo sa deje teraz? Music will be power over music. Dám to hlasnejšie. Počkaj. Wait a minute. JK. To je KJ, vole! A? Čo to je fialo? Medveď. To je Kujžuj, lebo čo? Mačka. I'm back. Okay, now we have to kill Rojo, and especially Roman. Rojo. We're going to start our plan.
AJ is here. What do you Čierny mean? Raja. And it looks like he wants revenge. Be ready. Okay. Wait, for what? Te oči. I finally killed them. That is not possible. How is it possible they survived? Please run. Wait, what? He will kill you himself. Nah, he won't do anything to me. Nothing happened to me, but you have blood on your t-shirt. Nothing happened to me. Okay, calm down, but he will kill you. Nah, I'd win. Second fight. I'm finally killing that problem man. Are you sure? Brothers. One down. What? Roman is in danger. Oh no. What if it happened to you on a different day, on a bridge where there wasn't a rail in the way, or a neighborhood street where the little kids play, or the Angeles crest in the snow or the rain? What if you weren't alone, there were kids in the car? What if you were remote, no one knows where you are? If you changed anything, would you not have survived? You're alive, you're alive, you're alive. You were safe. So now, do what you want to do. Domain expansion. Kde som je? Bolo to krátke, no a čo? OK. Dá sa to. Striho? No, už som to zase dal, no takže. Fú, takže to bolo dobre. 10 z 10. Ďakujem. Jak každá jedna animácia, od prvého partu až po tento 7. Prvý part bol najhorší. No, ja sa teším na 8. Prečo? Lebo prečo? bolo 8, vieš. A prečo? Dúfam, že v tej 8 konečne budem aj ja Veď bojovať. bol si... Veď si bol... Nebojoval. Som mu dal jeden hit typkový. A zabil som ho na jeden hit. No veď, čo viac chceš? Takzvaným mojim dvojčaťom. Toto není reklama, ľudia, alebo promo, ale vole. Mi dali Jano do tediska. No, takže, keď sa vám video páčilo, dajte like. Odber. Obidvom z nás? Áno. Keď chcete revať, tak to povedne sradu. Neverte mi. Dobre, tak asi bye. Bye bye.